G-based film production. It's not easy to move past certain things. Kwirengagiza ibintu nk'ibi ngibi biragoye pe. No anyone ever could. Sinzi nimba hari n'umuntu wabishobora. Urebe hakuna abatwarebanye rimwe by'umwihariko ibintu nk'ibi ngibi twabonye ibibuye byamanutse mu isanzure kwikubita kubutaka byazamuye ubumiliyari bw'ibice by'arya niko mwanafunza avuga 75% of the world, maybe more. 75% by'ibyari biri ku isahari no kurenzaho ntago tuzi niko byagenze. Hakuno byararimbutse. Hakuno amabuye yamanutse mu isanzure murabiza barebye Greenland rimwe. 5 years since impact. Imyaka 5 kuva haba uko guturika kw'ibyo bibuye byikubise ku isi. Ariko ntago biraturangirana. Stuck in our orbit. Haracyari za fragment cyangwa se ibimanyu by'amabuye bikiri mu isanzure bikimanuka umunsi ku munsi. Without warning. Bishobora kuturimbura umunsi umwe bitaduhaye na gasupo bikamanuka cy'ibibuye byari biri gukubita isi. Rebe hakuno. Hakuno hari umugabo uri kugenda. Ibyo byaba ari sawa. Yambaye mask hakuno, yambaye imyenda y'iki babyita biohazard outfit yaryo. Ibintu by'ibi overall n'ibiki. Safety clothes cyangwa biohazard biterwa n'ahantu cyuko bimeze sinzi ngo n'ibiki. Iyo harimo imyuka ya kirimbuzi bazibyita za biohazard n'ibiki. Hickman's died. Umpe hakuno. Ibyo byaba ari sawa uramutse ubikoze. I trade my left arm for a decent cup of coffee. Uziko nakubeshya ubu niteguye kuba natanga akaboko kanje k'ibumoso bakagaca kugira ngo nkwi kawa yavuye muri Umbrella Barista Training Center. Dore ngibyo. Wenda mutaza kugira ngo ndababeshye. That'd be nice. Nago nababeshye. My left arm for a decent. Niteguye gutanga akaboko kanje k'ibumoso. I trade my left arm. Cup of coffee. Nanjye. Icumi zo mba mbabwije ukuri. Nice. Hakuno ndi kwabona ubwato bwoko ki destroyer ya mato ya kirimbuzi. Feeling lucky today? Uyu munsi ari sawa. I'll start with the lifeboats. Kubona hari na twato dutoya abantu bacikira abatwara lifeboats. Reka ndebe ngo tumeze dute tuno twato. Ubwato. Muri destroyer iri hano yarimbutse. Ebe. Mugabo. Izina nyakuri bamwita Gerard Butler. Yaguciniye filime nka ko yazikiriye umujama ariko. Jackpot. Olympus has fallen. Jackpot ari kintu mbonye sha. Yagariraje kandi uwo muyaga uburimbura ubuvunira mu mavito. Dore icyo bita isata ry'umuyaga to. Icyo bita isata. Birimo n'inkuba zikubita. Mugabo yatangiye gusiganwa n'umuyaga. Yatangiye gusiganwa n'umuyaga. Bawita tornado. What's coming in fast? Uyo muyaga uri kuza wirukanka mwana umuyaga uri kuza wirukanka. Sinzi ariko isata ry'umuyaga ryaje. Mupfungeho. Mfunga umupfumo. Mugabo yinjiye bahita bafunga itaza hakuno. Barabanza bamukubite za sanitizer atabavanye n'ibirwara hanze. Muri Tour Airbase Greenland Station. Abantu bacikiye babashije kuhagera. Kugira ngo muribuke intambara y'umugabo yarwanye n'umugore we n'umwana bari kuza muri Greenland. Yaguciniye filime nka The Wrecking Crew. Planting. Hakuno. Rebe. Well, we have measured a 4% reduction in Coulomb per kilogram in the last 3 months. We still can't predict when it will be safe levels again. Really running on fumes. Hakuno umugore bisa nk'ari uyoboye. Harabura gatoya. Close. Hopefully in a year. Amubonye Simon Pegg yaguciniye muri Mission Impossible bamwita Benji. We're outside planting. Byibura nk'umwaka umwe tuzajya hanze tujye guhinga. Have measured a 4% reduction in. Tumaze gupima umwuka mubu maze kugabanukaho 4% bamwandikira agapapuro ngo John yagarutse kandi ameze neza. John ni umugabo w'imwibuka. Last 3 months. We still can't predict. Mu mezi 3 ashize ibintu biri kugenda bisa nk'aho ikirere gicayuka nubwo wenda ibiyaga byatangiye kuruka ariko turaza kubisobanukirwa byose. Usibye kaka kanya tutavuga ngo umutekano hanze uzaboneka byeruye ryari. Ariko byibura biri kugenda bitera. That's mostly off the coast. Yeah, hopefully the winds will eventually clear out the radiation. Kuziko nababeshye we uriya naga Simon Pegg nabonaga bajya gusubwiso n'inzanwa. At those low levels still leads to fatality. Hanyuma yo mazi muri kuvuga yazamuye amanutse se yo ntari kwangiza byinshi. Agency plans. Okay, yeah. Genda cheka twagombaga kuba turi kwigira hamwe ingamba z'ubwirinzi ahubwo. Yego. Canada and much of the US gone. Canada yararimbutse
Amerika hafi ahanini ha Amerika ubutaka bunini bwa Amerika bwararimbutse. Iceland, gone. Iceland yararimbutse. Iceland ubundi ntabwo iri mu bihugu byakabaye birimbuka kuko buriya iba kuri North Pole yisi nyine mu majyaruguru ruguru. Eastern Europe. Hanyuma uburengerazuba bw'Uburayi Reports of fewer storms there, right? hari amaraporo twagiye tubona yuko hagiye haberayo nawo isata ry'umuyaga rihambaye. Ikirere cyaho kimeze neza se Safer than here. kiburaho hameze neza kurusha hano ariko Dying slowly is still dying. n'ubundi gupfa gake gake nabyo ni ugupfa. I mean, am I right, Nicyo nshaka kuvuga. Dr. Amina? Dr. Amina we Isn't it the same over there? rata siko bimeze na hariya hakuno. Yes. Yego hakuno nta baganga dufite nta babazi dufite. Are dealing with an incredible amount of trauma. hano abantu bari guhangana na turo mutabasha kwiyumva. Pretend like they're not. none se kubera icyo abantu bari kwigira nkaho nta kibazo bafite. wese wigira nkaho ntacyo ufite jewe Sometimes rimwe na rimwe njya nigira nkaho nta kibazo ufite na Stop. warekeye aho se nyine ukajya ureka kwigira nkaho ntacyo they can help me with that. ukaba hakuno je ibyanjye biba bimeze neza mwana hakuno ebe So, none nyine Allison, how are they? Natani bameze batubwo n'umugore n'umwana we Think, bari kumenyera hope. ndaceka bazagera bamenyere mwana Openness is important. hakuno bakiri gutera story hakuno mwibuke bari mu buvumo buri hafi n'umusozi kandi uwo musozi ni uri kuvamo ikirunga kiri kurukumva umutingito. Ni iki gitumye umutingito uba A lot of activity in this region. This muri iyi bunker minsi kubera ikiyaga kiri kuruka hakuno ari kugenda haba ibintu nk'ibi ngibi by by'umutingito. tremors. Ubu buvumo ntabwo buri buze There's kudufasha things to kurokoka. discuss. Dufite byinshi byo kuganira. Stress signal we received from outside. Izi ni sinyali We ziri can't guturuka afford to hanze. feed 50 more mouths. We can't Umenye ko tutabasha kugaburira abantu 50 afford 5. na batanu ubu ntacyo kubagaburira dusigaranye. These people are living in caves and mine shafts. Ndabizi ko abantu bari kuba mu buvumo bakaba Yes. mine shafts hamwe bacukura ibintu bacukurwaga ibintu by'amabuye. And we don't know if they're bringing disease or Tuzi nimba abo bantu bari aho hanze mushaka kuzana muri ubu buvumo badafite indwara. how much radiation they've absorbed. Ntituzi ngo radiation cyangwa se imyuka bahumetse ingana gute. We just let them die. Hanyuma se tubarekere hanze bapfe. Ngatubwira tubarekere hanze bapfe. We tell them we are not currently in a position. Tubabwire yuko tutari mu To be- mwanya wo kubakira natwe bitadukundira. Yeah? No. Sibyo? We Yeah. vote like everything else. Ibyo bintu turaza kubitorera nk'ibindi byose. Rescue party. Abemera yuko tuza kujya gutabara ngenda hari. Bose baramanika hafi ya bose ntabwo bakwemera ko abantu b'abasivile bapfira hariya hanze ngo nuko wenda ngo batazi ngibiki. Ebe. Oh, it's Cassiopeia. You can tell by its W shape. Iyo nyenyeri aho ngaho bayita Cassiopeia wabibwirwa n'ikimenyetso cyawo ibishushanyije. We have to learn so much about stars. Well, maybe we should have paid a little more attention to them in the past. Kubera iki tudasobanukirwa n'ibintu by'inyenyeri buri gihe tubyiga. Clark wasn't a star, it was a Ahari tujye duhanga amaso hashize. comet. Still is. Nese inyenyeri zishobora guhanuka zimeze nk'ibibuye bizamanuka mu isanzu nyine nka kometa. Buriya nakibona umwe abari kometa abari ikibuye nacyo kimanutse cyerekeza wenda kikanyura hafi y'isi ukakibona simukagire ngo buriya nayo abari nk'inyenyeri yapfuye cyangwa icyo ari ikintu giciye nuko kitagera mu isanzure. Buriya kiguye ku isi kibona umwe ububona. But it Nibwo wamenya ngo wagwaye. already hit the ground. I know. Ngwino hano mwana wanjye ndabizi ko hano hantu hanga. Ndabizi. It's okay. Gusa byose bimeze sawa. Byose bimeze neza. Ebe. Do you know what? Yes, of course. Impossible. Wari ubizi ntabwo bishoboka. What I missed? Ariko umugabo nawe yavuye. Yes, Ibiki naho byari. this song. You've never heard this song before. Iyi ndirimbo ntabwo wigeze uyumva na mbere. Then come dance. Oh, okay. Ariko ngenda ayikunda ngwino tubyine ngwino tubyine. Oh, I know it's a little late, but da. Ndabizi ko wenda nshobora kuba naracererewe ariko do. Uzaniye ka karabyo yavanye mu bwato. Where'd you find it? Saint Valentin nziza. Saint Valentin harya habiki. Ni umunsi w'umuganura. And that destroyer, amongst some other stuff, I can finally fix my radio. What about Nagiye muri ya destroyer niho nakavanye nibura nazanye ibikoresho na radio yanjye ngo nayikora. pump for desalination? Hanyuma ya pump yacogamo amazi byagenze bite? Sharp is saying that the water levels are getting low. Ko amazi bari bavuze ko yatangiye kudushira. I'm sorry. Nayikoze shupa barire. I love it. Ako. Mwana reba do. What about you, young man? How was your day? We bimeze bite se musore? Amakuru y'umunsi yawe. Sapa. Anything else you want to say to your father, Nathan? Nta kindi kintu ushaka kubwira papa wawe Nathan?
Security found him outside. Abasekirite uyu mwana bamuvanye hanze. Hanze y'ubuvumo. Yego. Kandi hari imyuka mibi ushobora kujya hajya wayihumeka uri kunyinisha ariko. Only a few minutes. Wari umaze igihe kingana iki yari iminota mike papa? Wari wambaye mask yego. And it wasn't a storm. It's too dangerous for you. Nubwo byari ikibazo cy'isata wa mwana yo gusohoka hanze ni ikibazo watekerezaga. The radiation. All right. Ikindi cyabaye hakuno aje kubyina akaziki we na mukecuru gake gatinze byarabaye tuvuye twigarukire hakuno nuko umwana nawe aje hano ninjoro afite ibintu yashushanyije mu gitambaro wagira ngo ni nk'inyenyeri kumwe aziga mu ishuri yaraje asidekarika mu gitambaro ninjoro gakimurika kamurika kuri plafo. Natekerezaga hakuno n'umugabo bakorana nibo bayigeza abaporomberi hakuno do. Yageze hano umugabo bakorana yageze hano tangira gutoragura ibimanyu bya beto mwana. Kureba hakuno ubuvumo barimo bwatangiye kurituka. Sikigari we kumbe hakuno abagiye go kujya kuzana abasivile bashakaga kuzana no kwimurira hano. One, sir, seeking authorization for a second trip. They left a lot of people. Yakubahwa turashaka uburenganzira bwo kujya kwinjiza abagenzi baje bwa kabiri. Second trip. Basigajwe inyuma. Ukajya kuzana abandi bagenzi basigaye inyuma cyane. No way. Abantu bari kuba benshi hakuno kandi aba bantu ubuvumo nta mbaraga bafite bwo zo kuza kwakira abantu benshi. Let's just figure out yuko dufata undi mwanzuro exactly what we're talking about. Tubanze tumenye ngo nibiki turi kuganira. Discussing limited resources. Ntabwo twari turi kuganira ko nta kintu dusigaranye cyo kugaburira abantu. Gonna sleep. Baraza kuryama hese nibagera mu bunani to. Toro butaka ngo batangira kurituka. Ari cyo bita umutingito. Iki gitumye umutingito uba. Hakuno ayo magambo yafatanye dukomeze filime hakuno ubuvumo ngo baridukira abasivile hakuno aho bahungiye muri Greenland naho tayari naho bisa nkaho ibintu bitari kubagendekera neza dore icyo bita umutingito. John hakuno nimba ari inkingi ya beto yamugwiriye nimba ari iki cyamugwiriye byaramurenze. Hakuno umutingito ntabwo urashira hebe yese muze kwiyeranja mwirwaneho ibintu hano bimeze nabi tu ari mu buvumo yaje hakuno Alisoni we madamu Alisoni umutingito sinzi icyamubayeho yikubita hasi impact y'umutingito hakuno ngabo nawe reka ngo uhagurutse tugende uhagurukira hakuno tugende nonaha kugira ngo mu Buyapani umutingito ngo wisha abantu magana ngaye ngo mugire ngo umutingito ni akantu gaciriritse wenda mu Rwanda twe tugira amahirwe ntabwo tuba muri zone y'imitingito. Hari ibihugu biba muri zone y'imitingito ukuntu plaque tectonique zigenda zikagongana ubundi bibazo bikavuka ugasanga ahantu aho haba imitingito bihoraho kuna baba yasohotse gutya to dore icyo bita umutingito ku buryo amashyuza ari gupfumurira buri hamwe isi yamaze kwangirika hakuno anjira mu kanya eza filime nziza y'umwaka bise ngo iki bise Quiet Place kabiri ya Rupita Nyonga batamo iryoshye kubi. Mufunge imiryango mufunge hari abandi bantu bari kuzana agakakato katwara abantu benshi mufunge basiga abandi nyuma nabo batabishaka ariko kugira ngo byiburagira abarokoka kureba hakuno bakijya mu kato dore inyanja ngiriyubika dore inyanja ngireguka bari bazi ngo baragiye dore ikinyanja yabakoze dore inyanja ivayo cyita wevu umuhengeri dore umuhengeri uraza basigaye hanze y'akato namwe uko murabyumva utwato natwo uko turi kugenda umuhengeri meze neza mwana wanjye natari meze neza papa meze neza satari irashize umuhengeri urashize tu ebe bakomeje batyo sinzi ngo baraza kurokoka barabaho gute
iyi si nta hantu ho gutura na hamwe hasigaye usibye ngahantu mu Bufaransa bita muri Creta yo hantu hone ngo ikiremwa muntu gishobora kuba cyajya kikaba cyahaba bigakunda abana afite akadivice sinzi ngari gutracking ndacye kandi ikirere cyaho kimeze neza mwavanamo mask tugahumeka ndabona umwuka wa hano umeze neza bageze hakuno ahantu hari umwuka umeze neza hari oxygen. You alright? Yes. See. Reka ndebe mwana wanjye. Where do we go? Tugeze. Nothing to go back to. Nubundi kwari tutari busubireyo. Closest place to here. Iceland isi ho hantu hafi ya hano hari. Iceland yararimbutse. Nta kibazo. Dukeneye ahantu tugire. We just need a headline. Icyo dukeneye no kugera ahantu hari ubutaka. The current, it's now flowing south. Kugera hano. Imijyi ukuntu yabaye. We're in Liverpool. Twageze muri Liverpool we. Twageze muri Liverpool ubwo bigwe tumenya ko bageze mu Bwongereza. Liverpool ntago ari equipe guserega Liverpool ni umujyi. Bageze mu mujyi wa Liverpool. Buriya equipe menshi yo mu Bwongereza bayitirirwa imijyi. We need to find shelter. Kumva nka Manchester ni umujyi, nka Liverpool ni umujyi. Nka Swansea ni umujyi. Bari imijyi myinshi iteranwa n'ama equipe. Nka Nottingham ni umujyi. Na Nyamirambo. Ako usita. You will never walk alone. Bageze hano basanga abantu b'inabo bamaze kwiyakira do hakuno hari uwaje yarigeze pasiteri ntuza Imana yonyine. They live outside. Gute bano bantu bibera hanze bo bigakunda to hakuno umenya bo bamaze kwiyakira ubuzima baramumenyereye nta wamenya ngo wagwanye ngo ni hakuno nebe badges only. No badges, no entry. Udafite badge naguri bwinjire hakuno. Bageze no basanga abantu hari barriere. Ishene tabana bajya kwitsimba ariko bafite badge ntabwo bemerewe kwinjira. Twe dufite badge bangaba baje. Bafite badge. Nibuka uyu mugore afite badge yo muri White House. Sibyo badges. Mereza badge yawe turebe mata. Shira hakuno. Hey, skana biremewe we hinjira. Badge yawe nayibuze hakuno. Jinawe just ari injiro mugore gusa we what entry badge imwe ajya hinjira umuntu ni bamwe bafite sasa abantu buriya kuki abantu mumeze nabi kuki abantu muremye nabi abantu muremetse nabi kuno uyu yashwaniye badge tayari sasa riraryo kavuyo hey akuno what have you done kozi bikimwe abagiga mwe hajyaho alamu akuno hajyaho alamu ntabwo aramijeho dore nanone tonadongeraga uyu muyaga urica uyu muyaga uterura imbogo uyu muyaga uterura inka uyu muyaga uterura imodoka tekereza kugira ngo uyu muyaga sasa ukwikaragireho noneho uyu muyaga uri kuzurimo inkuba n'ibicu biremereye urakwica mugenzi wabo tayari uretse mwana hano wawe n'umura nakoze mwana nakoze mana yanjye hakuno mugenzi wari umudokiteri umwe bahoraga bashwana na Alison umugore baramurashe mana yanjye ebe hey we ndeba mwana sawa humeka jiza umwuka mwana wanjye Everything is gonna be okay. Ibintu byose biraza kumera neza mwana wanjye sibyo biraza kumera neza. Is every mood like this? Isanu hose bimeze gutya cyangwa. The world is a dangerous place now. Isi yahindutse ahantu habi DJ Simifudo. They'll kill you first. Abantu basigaye baracanganyukiwe. Abantu bari kwicana bapfa umwanda w'ibiryo. Tekereza no gupfa umwanda w'ibiryo. I moved to England 12 years ago. Nimukiye mu Bwongereza mu myaka 12 ishize. I used to hear about life here. Najyaga numva ngo ubuzima bw'inaha. It was a childish dream of mine. Ngo ni bwiza ariko byari inzozi zo mu bwana bwawe. Sorry, this is what you got instead. Ihanganire kubiba ari byo wabonye ugeze I love it here. Ariko inahanjye ndacyahakunda. It's become my second wife. Kubera ko habaye nka hariho umugore wanje wa kabiri. Sometimes I do wonder. Rimwe na rimwe njya nibaza. What would be like to go back? Gwese byaba bikumba kureba dore bibanyu by'amabuye bindi bimanutse byerekeza ku isi. Alison mada shaka ahantu witsimba shaka ikintu fata
bikomeza araza afata umwana we dore ibindi bibumbe nanone biri kurimbuka byerekeza ku isi ntosho z'amabuye dore ntosho z'amabuye nababwenga iyi si twirwa twiratana akanya kariko kose ibi bintu byayibaho hari umuntu utuye mu Bwongereza bita Mackenzie muri London ngo niwe bagiye kujya kureba sasa uko bagakomeje urugendo basunikiriza baje kugera London umurwa mukuru w'Ubwongereza mu gifaransa bavuga Londres kanizere kakiba hano It's good here to put your bags down anywhere and just make yourselves at home, honestly. It's really a lot better than the outside. Wing of the hospital and the generator keeps the filtration. Yes. Thank you. Please know your family. Those American boys, the suckers for an accent. The girls. Hey, what are you doing here? Well, broken hearts. No idea what happened to their families or anything about the comet. Probably just as well. So I stayed on, even when the government stopped delivering food and the lights turned off. I won't let them be abandoned again. ariko nagaba abantu nari kubatana ari umuganga ubitaho cecuru kabona we hakuno hagata ubwo kanje kubatekera ifunguro rya nimugoroba sapa Hey John, I'm some more coals. I feel like celebrating. Yeah. John umeze neza kureba n'umugabo ari gukora agacira amaraso wabona ari umwuka mubi nahumetse ndikuva imyundo John what's going on? Kichiri kuja mbere Just like I got nosebleed. Ya ni imyuna gusa nta kindi Bullshit. So n'umugore uri kumbwira John. The doctor said muganga uskunu yambwiye when symptoms start bleeding. Yarambwiye ngo ifite ibimenyetso by'uburwayi ugatangira kuva amaraso 6 to 8 weeks. Abasigaye ibyumweru 6 kugera ku 8 bundi ugapfa mu magambo make nanje mu bahari simpari 6 weeks. Byumweru 6. I mean, maybe more. Bishobora no kurenga suri kuvuga Can't be right. ntabwo byaba ari ukuri. Mac, she has medicine. I'm sure we can get you the right medication. Maka ni umuganga kazi yakuvura. Everything will be okay. Ali. Ngo ni Harrison. It's not fixable. Ntabwo iyi ndwara ivurwa. Izi neza komeze neza. Took it from someone else. Cyane ntibagatinze baje hakuno. To the channel. Fata imodoka hano. And don't stop for anyone. Tagira umuntu bahagarika se. Head down through Dover. Ugende mu cano bita muri Dover. You'll be able to cross the channel. Uraza kugera ahantu hari umuhora. Niho muri buze kwambukira urakoze mukecuru babyutse bikomereza urugendo babonye batari bugume hano abatiza imodoka bahereza na kapunda nagati mugende uzite ku mukobwa wanje yego mukecuru take care of my girl. That's me. Bye mate. Cyiza gura nawe mukecuru yarabasezeye bwa nyuma arabizi ko nta kuzongera kubabona. Ciao. Mukecuru nawe yasigaye hakuno reba filime witonze gake bucece bahise ngo iki. Okay. Bakira isasu riravuga wa mukobwa bari kugenda ni isasu cyaramuriye niba rivuye asasu gasore natani jya hasi mwana wanjye jya hasi aje gucukura ashyingure mugenzi wabo. May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. Atireka abamarayika bakwakire ndetse umuyaga uguhore mu mugongo. Shine warm upon your face. Ndetse izuba rirasire mu maso hawe. Bahise binjira imodoka bakomeza urugendo. Isi yararimbutse do nta hantu hakiba icyatsi na hamwe nta hantu hakigize gute wapi ibintu bimeze nabi. Bari kwerekeza Creta. Uyu mugabo bamubwiye yuko aho hantu
ariho hano ashobora kugira gute ubona ahantu hari ubutaka buzima iyi ni yaca n'umukecuru yatubwiraga turi buze kwambuka umuhora kugera hano bisa nkaho umusozi nawo wasadutsemo kabiri umusozi wacitsemo kabiri kwambuka uva hamwe ujya ahandi ukongera ukambuka uva hamwe ujya ahandi ndakeka imodoka tugiye kuyita hano muzehe ararwaye ararembye meze nabi ndacyotwe gatoto ukwisanga mu ndiba y'umusozi kandi ubwo nawe urabyumva nyine nawe urabyumva sinzi gera hano iki uyagura abanzu ukaraga ikiraro uyagukaraga ikiraro muzehe areba umwana wanjye arapfuye umwana wanjye hakuno ni ugufashanya no gufatikanya dore ahandi bagiye kwambuka do umwana wanjye burabikora tugende batarajya kuyatangira kuriduka itingito ni Kigali you to be kidding me uri kunyinisha ariko stay focused madamu wegenda ndasi nyuma y'umwana kugenda bakamba hakuno kuri za nzego za Ewasa na Wasake ubwo baramutse bari kugenda bakuruza inda uzi kubona umuntu w'umugabo ari gukuruza inda ariko abantu bigeze bahungaho barabizi ibintu bibari ibibazo mwebwe Allison you know umugore wanje Allison son Nathan you know umuhungu wanje Nathan you doing here murakora iki hano we get to the Clark crater kwerekeza muri Clark crater hano hariho n'utuntu tw'uduti dufite n'amashami y'icyatsi uri kubibona bisa nkaho batangiye kugera ahantu Ufaransa I am Denis Laurent ye banyita Denis Laurent ni umufaransa muraho you look hungry ko mbona mushonje se we don't have anything to trade ntacyo dufite cyo kugurana nawe wa mugabo you do ariko muragifite it's called ariko byibone nibyo dushoboye Mademoiselle nous avons la compagnie Mademoiselle hano dufite abashyitsi ça chérie ngena hano Camille chérie aho kuno hari umugore uri hano bo baranahinga to John Allison Nathan Nathan je vous présente ma femme Julia uyu ni umugore wanjye Julie igifaransa mbanyumvire my daughter Camille uriya ni umukobwa wanjye Camille nice to meet you cyiza guhura nawe she does not speak ntago avuga her nervous system nafa system yiwe cyangwa se mu bwonko bwe yagize ikibazo radiation has taken its toll radiation zamwinje mu mutwe cyangwa se reyogama ni imirasire nyine ihumanye yap c'est bon ça va very good ni byiza ni sawa ni byiza c'est bon ça va byiza cyane closest thing you get to a French restaurant today ibi nibyo mubashije kurya muri restaurant y'umufaransa uyu munsi nyine it's very nice to have a home cooked meal si muri nibyo biryo byiza bitekeye muhira mperuka to reach the crater ngo muri kugerageza kujya muri crater yego they say the crater is la terre promise bajya bavuga ngo crater ni la terre promise cyangwa se ubutaka bw'isezerano the promised land promised land yap ahisa nabivuga mu cyongereza Imana ishimwe humanity's last chance ngo niyo mahirwe y'ubuzima ya nyuma ku kiremwa muntu it could be so wasanga ari nabyo natwe niko twabyumvise maybe people have gone there ariko twagiye kano nawe gakore mu buvumo nari ndimo muri Greenland the sky we can ever see ni ikirere tutajyaga tubona turi mu buvumo je narakishushanyirije we could have seen you hold that end we mfasha aho ngaho oh sorry okay hakuno umwana mwibuke yagiye ashushanya inyenyeri n'iki oh okay hakuno abyita ko sigara arakorora igituntu sheri maze igihe kingana iki utasara aryama ijoro ryose narindi hano oh Hey, the night before our wedding my dad uribuka ijoro ryabanjirije ubukwe the Western Alliance defends the crater so people can live there igisirikare cyo mu burengerazuba gikoreye hamwe nicyo kirinda muri crater free society kugira ngo abantu batuye muri crater bahabe nk'abantu bigenga badafite uwo bishingiye last night this entire region is a heavy war zone aha hantu hose hari intambara muri kubona kuri there is a way around ariko hari inzira izenguruka igacika recommend you take this way niyo mpamvu nakugiraga inama guce muri iyi nzira then down to Valence ituruka less fighting last night this entire region is a heavy war zone intambara ziteye ubwoba there is a way around gusa hari inzira yazenguruka igacika I recommend
You take this way. Clermont-Ferrand. Bayita Clermont-Ferrand. Then down to Valence. Iragenda kugeza aho bita muri Valence cyangwa se Valence. Less fighting. Ho nta ntambara nyinshi zihari. Protected by several mountain ranges. Crete nayo irinzwe n'abasirikare benshi bo mu misozi. First, there is only one way. Ariko mbere na mbere hari inzira imwe yonyine iri bwinjire. Injira niyi. It will be very difficult to move through this. I don't know what awaits you at the crater. Sinzi ngo ni igiki kibategereje aho mugiye muri Crete muri guhungira. Convinced this is where the world will be reborn. Ariko muri nge namashije kwiyumvisha no kumvishwa ko aha hantu ariho ubuzima bw'isi buzongera kuvukira bundi bushya. Take Camille with you. Wamba bari ukajana na Camille. Umukobwa wanje mwajyana. Gasani. Umugabo yaremeye abahereza umwana we. Bato two kurya basigaranye hano tunzinya tungana ukuntu. Arabanza bararya. Hebe. Hakuno. Kize gutya. Sirikare wavuyeyo do. On laisse pas passer les civils par ici. Abasivile nako bambukira hano. Vous avez de la chance d'être en vie. Muri abanyamahirwe kuba mukiri bazima pe. Les insurgés partout. Hano hantu hari inyeshyamba z'abakafiri ahantu hose. Vous allez où? Mugiye he? Kuvuga mu gifaransa aba ntago bakizi usibye umukobwa. Le commandant Genet. Turi gushaka commandant Genet. C'est un ami de mon père. Ni inshuti ya papa wanjye, c'est un ami de mon père. Il se porte garant pour les 3 Américains. On va aller. C'est le capitaine Henry. On approche avec des réfugiés, hors du commandant Genet. Hakuno. This pass is the only way through. Station the head. Komanda Genet wakorera hakurya iriya. Umusozi yucukutsemo ikirunga kikaruka kizima. Sasa cyazima kigasa nk'ikibira ariko gihereye ku mutwe mo hejuru nyine kigateberamo ukuntu. Niho bita Kretarera kenshi kubera imisozi aba ari miremire ibirunga birukamo usanga hagenda hagakonja hakazamo nk'amazi. Hakuno sonamo abasivile. Hakuno. Promised you I was going to get you to that crater. Sinagusezeranyije ko nzabageza muri Crete. Let's go! Soke mwese. Follow me. I go, son. Go, it's all right. Genda mwana wanje mugende. Genda hakuno. Let's go! Crete. Umugabo ararashwe. Umugabo isasu riramuriye. Sho. Sibura uri kubona akantu bageze. Kubona ko hafite agasura n'ibyatsi biramera. Bazamutse umusozi bya bindi bavuga ngo zamutse umusozi wenda ruha. Noko. Because that's what we're built for. Kubera ko nicyo rwubakiwe. Nicyo rwaremewe. Hakuno ze namwe ubwo murabyumva. Bamusize aho ngaho barakomeza. Bajehe. Baje muri Crete Clark. Asa neza, hameze neza. Nabibona ko ibintu byose bimeze neza. Aya. Belongs to you. Atejo nahanyu. To all of you. Mwese kandi to all of you. Mpamya ko ndetse muzagira urugendo rwiza. Mpamya ko na filime yacu ari ukugenze ahitaga Greenland 2. Nkomeza mbibutsa ko iyi filime yari yazanywe n'umurara bita DJ Smith Indera. Niho bashoyemo ibiceri byiwe. Shaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 2 1 503 cyangwa se ukanyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye kuri Instagram Gaheza Simba ubundi tukirira show bye narinjye nababwiye ibintu byo muramburera barista training abantu
kuri screen zanyu. Ciao ciao. Ku bantu screen zanyu. Ciao ciao.
kwandikira kuri nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. Ku bantu mwifuza ama YouTube channel yabaye monetization n'ayataraba monetization, ikaze kuri Anselme Online Media. Tubafitiye ama YouTube kuri nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao.
kuri nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. Ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. Ku bantu kwandikira kuri nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. Ku bantu
nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao.